Kanggo Bos Semarang. Bos Semarang, Bos Semarang, Bos Semarang. Hari wong tangga matangga. Sendiri ana wong susah gembroti hutan memang susah sing semangat diri goyang ya boy mas Bos Semarang Bos Semarang Bos Semarang ciri-ciri wong munafik diguri jahat ngarepain kadang pura-pura pesta padahal abine deket kadang penyakitan Iqbal aja maningan dengan salah ngajar bener gak salah baik sopa bekodrate manusia sing seneng mangsa sengita sing sengit mangsa serena Iqbal Bos Semarang, Bos Semarang, Bos Semarang, Bos Semarang, Bos Semarang, ciri-ciri wong ning arep jahat uriban kadang pura-pura mesem padahal atine ganjem tandane apa sih? Tandane penyakit hati aja dengan salah najan bener gak salah baik atau papa kodrate manusia mangsa sengita sing segi mangsa serana Bos Semarang mana Bos Semarang Bos Semarang wong urip ning alam dunya tapi kasih sempurna bener jare dewek baik padahal si pada baik pada ade utange ada mau ya bu ya Bos Semarang Bos Semarang Bos Semarang Bos Semarang Bos Semarang wong sengit mangsa seneng wong seneng mangsa sengita mangkonon alhamdulillah tugas indah hari ini sudah selesai.